evangelist lian khu pa kungte anoi khwal jinna evangelist lian khu pa kungte hi puroi lala kungte ne pi hlingi thiang lai hei rila ra nai masa tak anit January tarik som le nga ka kumsang le raza kwak ka somili ka khan vai tang khwa NC Hills district 80 nga ya tiana khan chu atun hindi mahasau district 80 ta ka vai tang khwa di mahasau district Assam ma aswaka vai tang khwa hi atuna hin chu khwa nikan anhong in then nok ta ka vai tang Hebron iti lampui ilian kola anhong omsa tak anit evangelist lian khu pa kungte suak na khwa khachu vai tang khwa lui anti ngai kha anit evangelist lian khu pa kungte aswak kum zero khan chu vai tang khwa khom dong som ka vel bang anlanita khan ne se tu na hin chu vai tang khwa khom dong tam takka anhong init tak anit kum sang le za ko ka somili ka khat ka khan vai tang khwa ata sangbar anjuang thon no ka sangbar hin lekha arseya dongin tak anit sikin class 3 tena aitep thei anit sangbar khwa ahin roilala kungte a ureng hei famtak dumte kunglalinu pi lali kung thanga nu famtak liana pu thanga leri pa kungte hei khi annit sangbar khwa hi khalaya khanchu dong somili somranga ka bang anlanita khanise ringtu korong anleinit tak sikin puroi lala kungte hei khom vai tangata Christian chang isan anjuang luta lian khu pa khom hi anune apan pathian thune la hei in resei theino khom sela class 1 ahong join chu biate tong itep hei khom ahong thiam ta ka khalai khan chu biate tong en labu bible ala omno sikin lusei tonga mizo tong la tharbu hei hi an sakwal nga ya evangelist lian khu pa kungte khomin lusei mizo tongin atheidor chu la hei hi ai bai hat nga yanit ama hi nune pa thu zommi anit sikin sangbara an omlaya ta kha sanin ringna piang tharna fel tak khom ai nei tak anit koindanga khom rimang pui tha tak anit insung tiang wang sakna an ngai tuana sikin thingdol tiang sangwal kum som le kum riat ka ahong ni nungin thingdol khwa tiang kum sanglei za kwa ka som ranga ka riat ka khan an ruthon no ka khazaro khan thingdol khwa chu Christian dong rukka pu kesi khupa sena thiang lai pu lalte chon thangi pa lalsim pu chonroi pa dar nei pu roya chonglalte pa dar nei pu kora chonglalte pa phungte upa thanga riama pa dar nei hei hi anlei om anit pu roilala lian khupa pa kungte hei ne dong iruk ka hin thingdol khwa Presbyterian Church of India PCI koindang chu kum sangle raza ko ka somranga ka kwa ka khan koindang puithling rangin anlei inding tak anit lian khu pa hi tlangwal pathian itri mi ani sikin wanglai roi tu ne darpu sin khom ai thongai anit darpu masa tak khom thingdol khwa chu amahi anit kum sangle raza ko ka somru karanga ka khan pu fonga ngen rang ne pi hlingilal sim kara nai masa tak nuak meli tha tak chiri chu anu pui rangin Reverend Lalalal sim soiminga pa fiang pui kuta an irnei tak anit pi chiri ngen rang aureng hei khom hi thurchi reject tena khoma hin new sangbara an reng kan an lai om anit pu kung liana pu thuama pi chon singi hei khi annit presbytery level khom kum sangle raja ko ka som ruka riat ka khan missionary teacher Jan Babu sin khom alei tho anit kumrenga ka vel join chu thingdol khuwa kha Evangelical Free Church of India EFCI iti koindang sangle raja ko ka som sari ka inika khan ahongiding ta ka pathian koina adonglam angan pathian sinchu atheidor swan thingdol khwa rithlari mangrang thingbul ne lungbul la pathian la jong heizianga Jesus Christ hi pathian anit keima hilam puine thutak ringna kinit keima afe no chutute pajiang thlungno ne iti thu hi thupuya mangin mani chipui heizianga thurchi thasin chu alei thonga yanit kumsang le raja ko ka somsari ka thum ka khan EFCI
General Assembly ram tharbo ta ri thokin short term missionary rangin appointment ipe ani noka a posting masa takhom thingdol khuwa ani thingdol khuwa chu ringtu an rubok maya Christian khom an changjoi lok lok ta ka kumsom lei kumirukka thingdola missionary sin atho sungin EFCI General Assembly ram tharbo in Tripura State Dalai District Bakmara aferangin transfer order pek noka khazaro lai taka khan Tripura State Dalai District sungahin TNV heine korhei kara boina umlai tak anita sangmi ne korhei an boina sikin midang Tripura lut ngam khom rakino anita khasikin thingdola akoin dang hei khomin ei ulian pa hi chu income ainit rangtak na imazui changjoi rangta itin anlungrul khom asol puya anbei khom aidong pui anit nikhom se evangelist lian khupa kungte khan chungtianga van koina rol adonglam ang katakin Tripura iferangin arsiam taka ihai takkan nungkir zairel loin Krista pasal tha palaina lungril riputin lungril ilom takkan irsiamani khalaya khan koindang hein ihlana la khom upasim thangroya kungte unai pa in refuk chu isakin mittuine chapumin ani sakani anlasak khom gospel lunghlungin fe jamro Krista rama sini thorang Krista nimatona afe setan ralian chu tinoro itin Genesis bung somle ni karchang khatkane nikhwa ne niswa pui he nipa zianga ta suakin la ramnang kilan murang tianga son fero chiroin pui takan nang siam kita that nang vur kita nerming khom roin pui takan nang siam kiti nangma that vurna ni ro itine mathaya bungruk ka archang somi thum ka aram ne afelna jong masare iti Bible thu hi pathianin aipe anit iti aman adeiria arziak Tripura aferang tianga arsiam dan khalaya khan chu Google Map mobile phone i enrang alom no sikin riat loiram rifang rang angka tak alani sikin pen ne lekha alaka map asiama hingkahin alampui rang khoma in refu anit thingdol thanalam bra haflong badalpur choraibari asam ne Tripura boundary anchu Dharmanagar Kumargat Darchoy Monu Ambasa Bakmara Dalai District Tripura itin lekha pheka arziakin a Bible bekahin athun iti amangei khomin aisiranit anupui pi chiri khomin apasal sinthona chu ite selviet iloin arsiam puya khate chon ki pi pa Bakmara chu taktiang nga tam ni panrang itin ardona khanchu amep siam te kha an ena amahi anit ati peka anit khatena atia tarik som nei thum ka mei sangle rza ko ka somriat ka kwak ka jing khwa ahongwarin chu anthoya chonki pinu wani chu Tripura ki ferang tak anit sikin thoin la leitong trai rei anritia khanchu pathian zianga antong traya antong trai join chu thanalam ratiang Bakmara Tripura panrangin thingdol chu aimak tak anit Krista pasal tra lian khu pakungte Krista taranga mi hai chan ne chan thi ne thi itia thingdola rithoka konta thum kalam kya thanalam bra lampuya hi panhi Abrahama koina angkador anit apuak pel ne a insunga ta azu rithoka hinchu alungril lom na tak nei khomsela Amiriam taksana tiang chu artlan tuine lungril sol ngoi ti suap ei iam Krista pasal tra evangelist lian khupa kungte akhwal jin alam thluang hi rosein rup aleini amel reng ngui mel reputiloin anai heine anupui asuapui aram akhwa imaraka Krista thurchi tha awai puina ne arpek na hi aring nuna roseirwa thatak chu ane imak pek anit tarik som nei thum ka me sangle rza kwa ka somriat ka kwak ka khan haflong hlunga kholoi tiang chu upa than sunga rangkhol mual hoi haflong hei ina ahlunga zan ka aria ka anak tu ka tarik somlei li ka meila sanglei rza kwak ka somriat ka kwak ka nin chu lor haflong ngar thokin relin Tripura ai pannok ta anit kholoya chu idam riam kan Kumarga Tripura ahlunga darchoya DS quarter zan ka aria ka tarik somlei ringa ka me
sang le raja ko ka som riat ka ko ka kholoi tiang chu idam tak kan ambasa dalai district Tripura chu ai hlung nok tak anit zan ka ambasa dalai kamlosera DS quarter area ka khalaya district superintendent 80 ngai atun lai chu Presbytery Superintendent 80 ta ka alei tu chu Reverend Vandal Sim sungte anit tarik som nei rukame sangle raja ko ka somriat ka kwak ka jingkho ahong waren chu a posting narang mun bak mara van puibul para chu Reverend VLC mane Pastor Joy Kumar Sangkhol heine midang dang tirton hein anwai thaktak anit awatlung namasa tak chu nei siak khon sadu antia a ina anringama kholoya chu pilal suan chim halam ne midang dang hein an wathuya pu su zendro madrak he ina atlunga irngam tak anit khalai khan bak mara khwa chu Christian mi so minika velin baptisma an lei chang zoi chak anita evan sang sakhol mar rin asir danin ke khom bak mara he baptisma an chang khan ki om evan zatwa suang dar long khoma om atuna TCS Yalmat Manipur Training Center ra caretaker sin ne evan bk thang halam hei khom an om ti pakmara LP school baptisma mi so minika velin an chang ati anai nu ngen chong huali khom kumsang le raja ko ka som ko ka thum ka akhan Tripura tiang missionary rangin pulal danga saikot family an sponsora kumsang le raja ko ka som ko ka sarika tena kumiruk ka sung missionary sinithon dan ingkan dan rathiangin pasal alpirlal ne anrineya missionary sinchu ai maktak anit bak mara khuwa baptisma lei changmasa he chu pu neizirtian ne insungmi he pu suzendro marak ne insungmi he pu joigonei pi donolokhi debochim chorpaitian ne midang dangkhom anla omsa miroi chekka anlanit sikin biak in khom alaboy anita tirko quartar khom alaboy anit sikin evangelist lian khupa kungte hin pilal suan chim halam ramsante pi hei inahin sun idor ka mani chu oma ani khom mi ina om mai kha antum remaka ini hlongdang anzonga anmuno sikin pilal suan chim hei serat in an in kola om serat anhlung nangai abangi boitak achungla om hi anneya khate hi kin serat inte ahin siamela omnom ni tim omzot ni timo itin an son puya o athat ki omnuam atia serat inte achung omisa abangi boitak chu ansiam puya pilal suan chim purnikhon pinei siak kip halam hein a inkhom kini chulpui ati pilal suan chim hi thurchi reziak zorolai khomahin aladam kumrezami anitta a omnarangin serat inte chu ansiam puizoin chu khatenai omtak anit bakmara a omlaya khulai bazara khom pu koirango ringno tu a oma adukana hin atul dora bakin thil hei khom alei pe ngai anit lian khupa kungte hin thurchi tha hi alei iwai pui tak tak ngam anit hi anai ne te hi im ki fak im ki nek puirang ki in kiloi income ki ngai tu arang itine kan arat lai sun hei chu pathian thurchi tha sinithon ramthima sial ina riat loi rama ommun isiamin thurchi thasin chu alei phut anit zero hei ahong fe thiaya akum no ka chu a sponsor tu EFCI NC Hills nupangpol hein quarter ne biak in hom anjui sin puita anit biak in ne quarter hom matiwal 80 ngain anjui sin anit bakma ra hin kumso mini ka missionary sin ko sungin theidor ko indang hei en kolin tong trai dan hei fai kut sumbul thorang dan hei asoma khat ka pe rang dan hei in rse ngai anit khanchu evangelist lian khupa kungte hi lekha tiang thiam nar sang nei no khumsela education lekha rseida tianga hina irwoi tak tak ngai ni a omna bakmara akhom pathian thu asirwalin nai hei lekha in poreroi itin in tina hom khuset hei khom ei nei pui ngai ni evangelist lian khupa hi achung tianga sin pastor PS hei khom epu itin ai koi ngai ni adem tu ne asiat naranga thilingai tu hei khom thungai no pathianin ngai tu anoni me atia idirect ngai mi anit kumsang ni ka iriat ka tarik som nei nga ka April la khan bakmara arthokin kholek khwa dalai Tripura kai peng nam he sianga transfer in omno ka missionary quarter omno sikin noboipa pu birdan kai peng he ina ahlunga
pu no boipa hin inihlonga nei sikin inihlonga ani omta kanit akum khom ahong tamta ka arsial na hi khom ahong rekom tak sikin kuminika kholek khwa missionary sin atho sungin EFCI General Assembly in gratuity singinika ipen kumsanginika somka marsla akhan missionary sin chu a in ringam tak anit evangelist lian khu pakungte hin thingdol asam ma kum som lei kum irukka asina bakmara ne kholek Tripura state sunga kum sominika kuminika asina anrekan asin kum hi kum somi thumka kumriat ka missionary sin ai tho ani evangelist lian khu pakungte ahong pension kumahin ipatianga anai ulian tak reverend lal thatbura hom master of divinity MD ahong zoikum ani thingdola anai heiziang a omsung khomahin umno sobiala khwa Carmel tuizon te baigo luapui hei rifangin azro alai mangayani luapui koindanga khom Christmas alazumang pui kumsang ni ka somle riat ka ata chu ataksa tiang TB na ahong revoita ka haflong ne umrong so hospital hei ipan puin reenin aoma khanne se anat na khan trinzai rel khai maka anuam lam angkan tual chor hei khom suak thei khai loin aoma damino zalmuna omkhom nisela alungrul chu lomnan asip iti alang Bible thu hei aderia hin arziaka la thu hei arziaka thuwar bu hei itam taka anai hei ne koindang hei hongte brang itin suna hin tuala zampher adapa deria hin irzia ngai anit athur ziaka ta la isiam atunu nunga mang thatidar nei afarnu pi nei kimi nai nun aisak anit alarziak alathu hingkahin anit nuairing nun hi ki hangai tuan sual na sumpui angkan arang sangam na dangreng nei mange kireng lunglung Krista banchu ngain kithlir piara ramhoi o tikim hlung kita lungduk boina rang kachak tual laya leng kinga mo wange kireng leng na munchu sual na sumpui jingnuaya hin musit ero sirin siat na ituangin ivai khom minlang larngam kiti kiparama puanwar isilin anleng dial angelwar ne injok nai he santun pa kin zayan vore kinuai ring nun hektikin kipa mel din omung kiti kituang namit hli hulati kiram rilun kiparama itin thu he tam takala thu he irziak anit la phuatun ni khwa ka chu kitak hi rineng alai change rang aiti angkan ataksa pilasiam chu pilngira kirno orang takin Krista pasal tra evangelist lian ku pakungte chu asinai thopek pu chung pathianin nat nane buaina omkhai no naram rang ka chak khopui soldam naram riluna ringam rang takin tarik som nei riat ka September thla kumsang ani ka somini ka khat ka inrin ni zan dar ko ka ada velakhan a omna thingdol khuwa anai ipatianga ahlum tak upa tang puya kungte ina fam alei chang tak ani anuain jinna dam kum hi kumsom riat ka kum inika aidamanit asin leithona Tripura tianga a station ilui hei khomin anringa inna tak tak sekin athurchi khom friendship YouTube channel imangin evangelist lian khupa biate chanchin lor khom itin tarik som le ko ka September thla kumsang ni ka somi ni ka khat ka khan ma tongin evangelist ramnei sang mar imangin voice record audio khomin anhung iswa ani evangelist lian khupa kumte